Ebyari 14 omurko gwa Irimya omugomboro ya Kichuzi omu district y'Ibanda nibyo biri hakujaguza obuherezo obu bwanyuma y'okutunga projekti ey'obuyonjo erumuna n'amaizi marungi eherizeho shilingi bilioni 2 na miliyoni 800. Akatapu twakibura twaza kuza mutwaka kumurra. Yes. Omukoro gwo kujaguza gukorirwa hishomero erya Kwerebera Primary School kandi mukuru w'entebe ya Katano Herbert Mayanja nuwabira ryo mujenyi mukuru. I had to sit with my friend Jeff. I requested him. He told me that apparently I don't have the money to extend the water from Kichuzi to other parts of the sub-county. And I requested him, you try for me. You try from your friends. Then he said, okay, I'll try. Along the way, through Richard, he said, yes, I have seen some light. Amashomero abiri omurko gugombekirwe za Kamena kandi omurimo gwebembirwa b'ekitongole kya Acts barukwatanisa n'aba Rotary district ey'Ibanda hamwe n'abatura. So muriyago nyenda kusima abantu ba Rotary Club irizo batabara haha kongana ninjango mbatero mu ngaro no bataba. Abakabiri nyenda kusima district y'Ibanda ahabo bahazize bahango bo kutasente nyamonga. The system will last for decades to come. As you pay your user fees and care for it. Nubwo ababajagwize okutunga amaizi marungi twamanyisa bwangu okutunga tapu omu kicweka buruka netekwa kuba eine Kamena okwishikiriza ekigendererwa ky'abaresere project egi ekyokubinga endwara ez'oborofa. Actually nyo kya maneno C5 kuna kire nyoniza hati nazo musaidi y'abatakabo aho kaba kamba kutimba omufureje kilomitazi 17 zo kutimba. Ati nyonanye na ya mushara guru kumwampire na timba kilomitazi 16. Bitu abatura no barabe bahirwe amaizi marungi nibajyanga nibashiteganisibwa enyamishwa eziri kubonera emisiri kandi enshongeji omnyishengero ow'Ibanda South John Paulo Ninkusima agishoborire hwati. Nitwinge emisiri yitu twenda kuyama ebyokulya by'okuhereza abana na nitwe twenda kulya enjo ziza zibirya kubaresire bukondo bashanga pate yakuna hansi ahabwa amizi nebyina bashange bukondo uburingwa bwabyo babitaye n'ubuhwera kahi omizi ngumwe tukabigariza yo twabitwara kubukoreso mu mugongo twagaraka twaronda sente busya turiyo tukorese bukondo ebirimo buringwa emirundi 3 ebyabire bizire kahi abasigaza bagira ngumwe panado yinabaye batubihire gusenteze kitimbo kazirya mu ukazikwata kashi wazirya ngumwe ntatu wakora ki ngutwayera. Amakuraga gashakwa Timothy Mushabe omuri Ibanda.